Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa ya okase okire se ofiri Dormaa na ensema ode out today enye obi na ose na ote onankasa na ote ede efiri Dormaa Hemaa eye nana ode ne ho akosua ho na nipa yi kire se ensema ote ina ne se eye Dormaa Hemaa ose onte ase se ni nua bema osagefo osiade yo nana bedu e support eye omanpani dada John Dramani Mahama Dormaa Hemaa se odwen ho onte ase se eba ne sei e na ni nua bema e support obi a oye incompetent na ebusuafo nipe e de ne nsem we etudwa e wo Kelvin Taylor ne platform a watu ne din with all due respect so a okotena so a okanadwen ene atabdide de Kelvin Taylor ofa no kwa je se wankoka asem na entia NDC fo bedi wateba na Kelvin Taylor e de ensem bi etudwa na ne nsem okan na ne se enti no aho sesie no Ghana fo a eye Dormaa hene akoka se honorable kwesi ne nsem no ke be yanka wontwa so a mochene abasa ne sra mu di na teminti 2024 NPP fo mbetumi akodoma se mo kwakoye campaign mu betumi pa akọ mu di atemi na ene bi mo so chese na da Kelvin Taylor na nkasa sisi na se wadwe na da na mo NDC fo atemdidi amudi edi eye achimhene ena afen so otumfo oseitutu no eye atemdidi ketwa ano mo de omu nye nipa ano mo de omu deserve say enkrofo be respect omo ana atemdidi na ne fata omo ena Dormaa hene obi a oye judge a onim say asem wo court a wombu asem no wa begina social media e ka sen ka be yan ka asem no wotwa so na Ghana fo se de okan wan kan ye no ene wom ya atemdidi ai na Kelvin Taylor ene Dormaa fo no kra support ene o hwe comment section na se a ebimo e kire say ene se most Kelvin Taylor o se NPP fo ntumi ma Dormaa embe me campaign dia ene na NDC fo so ebi mu ntumi enko Ashanti region ena achi mem enko ye campaign because ahemfumienu we ye nkofo bi amota de omo atempa ena de ade a na ebusuafo me ka senchen yenti ensema Kelvin ede to dwane kakra. No wonder today oko radio so you will see NPP communicators omo didi Dormaa hene atem NPP communicators. The last time it is so Owusu Bempa ka say otie Dormaa hene voice na opese ofi. Owusu Bempa. Ernest Owusu Bempa na oti radio so se TV so e ka kire TV oti TV so ka kire Ghana say Dormaa hene no ote ne voice na opese ofi. Ernest Owusu Bempa o. Dormaa hene fie ye pe obi obetwitwi gata bukura sa akwa ne yemfa no. Politics inti. Tribalism inti. NPP refi no ho se omo besa akọ Dormaa afọ ho se Dormaa afọ e mo ma yetumi omo refi se eye omo fina health minister no Adjuma Menu no oye Dormaa ni na ne hene ene Dormaa hene enti omo tenkran ene omo di Dormaa hene atem so oye kwase ampanyi adan ya Ghana asema ba no akebi NPP enso in 2024 omo twika akọ Dormaa se yabam na ase mo dia mo agiminti mo nto abamaye mo tenkran edi omo hene atem adentira ono hene no obetuma akire ni certificate school okoye Dormaa hene betuma akire ni law certificate ekufo ade gimi ni odi monimi oni certificate but because of politics in some political insert ejimi fo bi epeso ma no tia Dormaa hene politics intira enkwasiafo bi a yede amu konko eji vote free omunsem omo pese omanu tia Dormaa hene enso omo hene de omo pese omanu betia no adan a koto de ne boje enti utumu kwasie bi na otenkran na opese okase tia Dormaa hene why Dormaa hene why is he supposed to speak on Ghana's issues? But this same foolish MPP 2024 they will gather themselves like bulls, foolish idiots and say yanko Dormaa ni yanko pe mu vote. Now you said Dormaa for no muti Dormaa no. Young men and women, Dormaa for muti abrochire, Dormaa for mu ofie. Oje say sibia mu bu mu hene no. Omo so mu bu mu hene ana. Sibia ye ka mu hene asama na ye mu ya.
sibia yebu be na se yetu mu hene fo na mubu ofu sibia mo hene oya de anya na e kan anima na ye mo ya no ana mo gye se domafo ne yankwasiafo omo de omo hene no mudi omo hene atama enyo omo ya nti omo ye moa ade chi a mo ba omo se di mo chi ti se mponche e che domafo na jimi na we domani ne na 2024 na oda wote eye doma ahenkro asase so se me doma hin yan pipi na yakwasiaba ebusuanfo ye na yate ensema Kelvin ede etudwa na wo sensemi mu na ababa we bi also free doma etro ede etuase na o chese I am from Dormaa. I heard our queen mother saying his brother is a fool for supporting incompetent Mahama. Intend ebusuanfo nipa ne nsema de betudwa na ye na meka also Dormaa he no kra wonte ase so eye ni nua be ma na support o man penin dada John Dramani Mahama amembu funyo bebu yi o supporting so sanso brother person oku Ghana fo ana ntebusuanfo nsema Kelvin Taylor de betudwa na he reply and our day amano